ingoma ke Khokhovula lozo ayidlala la kwi background khona ke endlini zokusakaza Khokhovula unyanga yesintu khona ke namhlanje sobe sikudingida Khokhovula sizele lithuba sikubingelele sikwamukele hlelweni vintage mode emsakazweni Emalahleni FM cela babingelele abalelele emakhaya sibingelele kakhulu abalaleli kulesibili lwanamhlanje sibuye sixolise kakhulu ukungavelanga kulesonto edlulile naleliya kube kuba matasa khehla ngimemezela into esithi spiritual gathering amaHebrew bahlangana amandiya bahlangana ko Quran ko Korale bayakhona baningi abantu bahlangana ngithathe ihholo kule building khona kunehholo sizobe sihlangana ngento esithi spiritual gathering esizofisa ukuhlangana umhla ka27 spiritual gathering omunye nomunye uzilo ngabe uyilesbian ungabe uyigay ungabe uyini umchristian ungumrasta uyini inkolelo isangoma sithi sizohlangana lapha sonke silayitha amakhandela sicela ukukhanya izwe lishoda ngokukhanya yiloko namhlanje ngilethe lesihloko emfuna ukukhuluma ngaso la namhlanje kade ungena nje sikhuluma ke behind the scene Khokhovula ukubeka kwacace kwathi ba wathi ukwate kabi namhlanje indlela nje ukwate ngayo mhlawumbe kasase singena kusona ke isihloko lesi ke imimoya emibi ehlasela izwe kanjalo ke nabantu ngabantu awusindlale lesi sihloko umlalela understand esekhaya kunezinye izinto engathi mangabe ngikhuluma ngazo ngathi ziyikuthatheka sengike ngakhuluma mphinda ngibeka igama elithi Illuminati ukuthwala zonke lezo zinto lezo sisenyangeni yamadoda manje bona sesekuya ikaphela uJune lo sisenyangeni kaMkhulu Mandela abo what minutes lapha sithi khona ushiye ethi bambanani madoda nihlukene ngoba unjalo benonke ukuzalwa nangohlobo lwabantu elulona izwe ngelethu ngelenu ninonke uyabona bese ngithi ngiyabuka ngihleli mina ngumuntu olandela lezi zinto lezakathwa ngo social media news kale ngezwe hawo sokufa abantwana ngazi 14 15 obatsho yini naziyo nina ukuthi indaba lezi nizilandela news le Eastern Cape le enyobeni yes la kube nestampede khona abantwana beyocima ukoma kodwa basithola sebephangalala ngendlela ke engacacanga uyabona noma ngabe bese kunomthetho ophuliweyo leyo isikudinga uhulumeni namaphoyisa bazobakhipha lapha mabezobakhipha angiboni ukuthi umuntu angaza khetha ukuthi kungcono kube ngcono befile bebephula umthetho wokuphuza bebephula umthetho wokuphuza ngalelo langa bebezobamba ngakusasa ngemva kokuboniswa njalo bebengabulalanga umuntu ngizama ukubeka indaba ezihambisana nemimoya nokuthwala ezinye izinto ziyenzeka ubuke na uthi hayi le akuyona yodwa le isingavunywa ngabo science abangavumi ukuthi kunezenzakalo ezinye ezidalwa indaba zemimoya ngemva kwalapho sekunabantu abahamba bedubula emathavi kuyadutshulwa nje asembuka ngathi kwenzeka kanjalo nje kuyinyanga yamadoda khehla lamakhehla uzobona makulokho egijija kulandelwa akunamuntu wesifazana ozobanjwa lapha ekade dutshula into ezisnacks zonke nje zihlala zenziwa yithi abantu besilisa kithi kodwa inyanga yamadoda kwenze njani uNkulunkulu Jehova ongcwele lento idinga ukukhanyiselwa lento idinga ukungenelelwa lento idinga ukuthandazelwa isikhathi nesikhathi nemibuso sinento zakhona ezisnacks kuNebukadnezar kwakunezakhe kuFaro kwakunezakhe ezendlala kuSibanibani kunezakhona zendlala kanti kwasokufuna ukugcwala igazi emigaqeni kwagcwala igazi emathaveni ngibone lapho ngathi noma besebenza amanga laba be-internet sebesibonisa nalo ukudutshulwa khona nje nasesontweni hawu Jehova noma sokuthiwa usunguSathane lo owangempela lohlala simbona ngamapikitshe epetifolo nasesontweni ngene esontweni yodubula lezi zinto lezi mangathi uyazibuka uzothola ukuthi ziyinkohliso yemimoya ehambisana naze nalezi zinto zeintwalo umuntu sokufanele avuselele ngithe namhlanje sukuma Khokhovula ukuyokhuluma ngalezi zinto ezenzekayo ukuthi hayi madoda ngiyangithandazela ukuthi nina nizwa kuthiwa imthandazo
ngiyokuthandaza esontweni senza iJudaism iHebrew Christianity sidunusa lapha standard sithandaza siku Muslim senza amasala amakhomba akusiko lokho kuphela ukuthandaza amadoda abazalwane kukhona ngitsho nasesintwini lapho okwakushiswa khona impepho zihlanganiswe nezinto ezininginingi kukhulunywe nomvelinqange kukhulunywe namadlozi kukhulunywe nabanikazi bomhlaba abarana thina izimpilo zethu ukuthi hayi madoda lonke ngathi sekuyedlulelwa mina ngithi ngithandazela nalabo abadubulayo ukuthi lokho okubangenile madoda kuphume kubo kanti yini le ehlela izwe loba bemkhulu bese sizokhala kakhulu sithandaze nabalahlekelwa ngabantu belimala ngezinto ezingaziwe uyabona kunenye inkolelo engathi manga ngiyifundisa ngiyilandelisisa kahle kahle usamkhumbula lo ntshebende lo Bin Laden lo hamba wabomba amabhilidi leMelika yes kunkulu abantu labana mabe yena wayengayanga yena abantu basala sebedinga yena la wayeqambela abanyamanga wathi uyabona leMelika le ehlupha uArab wabona mani ngayibhomba nilethe onkala amabhilidi phansi niqhumisa ngamabhanoyi awu manifa laphana anizi kuba ngabafokazana manje nihlangabeze ezulwini yini iziphathimandla zakhona oGabriel izingilose niphethe yonke into nebe nihleli la kwesikaNkulunkulu nigaxe imendlelo kwanento eziqhaqwa ngamameya lento efakwayo amagolide bafakelwe nokuzimandla nokuncane wazoba nesikhathi lapho umoya omubi obusebenza ngenye indlela enzima khetha lamakhetha uyakhumbula kunabantu ababehamba bebhomba ama-embassy kubhomba ama-embassy aseMelika kubhomba ama-embassy aseMelika kube kuchitheka igazi kwenzeka izinto ezinjena ngitema ngabe ngikhuluma mina ngathi yini Illuminati igcwele manje namhlanje umzansi abantu even ko-internet bakhuluma ngo-Illuminati umuntu ekhuluma ngokuthi asimame esimeni somnotho abe rich bakhuluma ngo-Illuminati yini lento wena okhuluma ngayo uyayazi wena akuyona into ezoyenza sidine sokufa abantu abethula ematabeni sihamba sidutshulwa la kuthiwa kumele kuchitheke igazi ngathi ngikhuluma mina ngathi noma ningaze ningiyalele ukuthi ngibambhane kuthiwa ngingaye eMelika ngoba ngikhulume lento engiyikhuluma manje nenzoyikhuluma manje ngizovele ngibe uMogabe ngithi keep your California or lento ebizwa kwapala I'll keep my wheat bank ngoba uyabona abantu bathe Illuminati. What is Illuminati? Illuminati is a deal exchange for power and wealth between aliens and the humans. That's the Illuminati system. What is the deal exchange? It's a barter trade. Human flesh and blood in exchange for power and wealth. Yilokho ubone iMelika ihlala khona kuzo zonke izimpi. Bahambe bayosearcha eIraq le kuthi hayi lo uloku ngabantu mbani lokubaba lokunako wakufitshana nakho kunetshewe njengolokuza njengoBin Laden. Ngoba uSaddam uSaddam sene ikhali zembubhiso abahambe bayosidinga bafika bangazitholi kodwa still baqhubeke nokufaka impi kwihlotha impi laphana. Yingani ngoba phela kumele impi bekhona ukuze kuchitheke igazi ama-aliens alifuna ukuze abafa abantu ama-aliens ayidinga lenyama. That's the exchange for power. So mina to my suspicions and the near true lezi zinto ezenzeka la ngeke zibe ukuthi kunokudubula kuphela kambe ma wena ungahluzisisa engqondweni yakho kunomuntu ongavela suke njalo ngena abantu bahleli lapha eTavern bagroupile afika athela inhlamvu bese sathi hayi mhlambe ngabantu abakwatile bafuna uhulumeni abe nezwi phela lokuthi akube khona kushoyo njengoba kufa abantwana eTavern inko bedubula abantu ematavern njengoba sokuya kwadutshulwa nemachechi nje abantu bafa kanjana kukhona abanye abantwana abafele church. Imimoya emibi isebenza ngabantu ukuhlupha izwe. Umzansi udinga umthandazo ziningi into ezisnacks izinto ezimbi esizibona zehlela emzansi. Umzansi ngabe ngokwehla nje kwezinto ezimbi nemimoya emibi egijima kulelizwe ngabe lokho kuchaza ukuba yi-super power. Umzansi namhlanje ngabe yiMelika. Uyabona abantu ufuna bafunde bazi imimoya emibi khona. Namhlanje into engifuna ukukhuluma ngemoya emibi. Bese ngithi imvamisa yento edubulile
abantu abasuka uthola bezobanjwa makunjena kuvamise ukuba ngabantu besilisa madoda abazalwane le yinyanga yethu thina amadoda okufanele ukuthi sibonakale njengabaholi sikwazi ukuhola imizi yethu sibheke omama sibe nomoya ongcwelisiwe. Mina I'm a spiritualist ngizokhuluma indaba zikamoya mawufuna ukukhuluma ezinye anginazo mina nginazo kuphela ngitshela indoda ukuthi hayi indoda lapho awungene ngomoya ongcwelisekile ube ngumholi ophelele noqotho baba umaphosa baba wami uhulumeni sicela imthandazo sithandaza sanene ngeke sithi thina awushintshe izwe wena ngemlingo siyazi you are not a magician you are a leader and the first man and the president baba ucele bekucele siyakwazi unayo imlingo kukhona okunye vele ongekukuvimba ukwenzeka ngezimo zombutho wamaphoyisa ngoba ungenamlingo kuwe sokwenzekile ngoba uSathane ethande kwenzeka kodwa engubekayo ngithi mina ngokubona kwami njengomuntu kamoya umzansi unokuningi in my predictions okuwehlelayo nosokuzoyenzeka kulokho kuphinda njengokubi sidinga umthandazo wokuthandazela umzansi nabantu bomzansi mangabuka kusukela ubukubantangazi bibizwa yini lapha bese sizithathela khona ezitolo lapha sibulala izwe economy isifa sithi hayi sokuvulelekile kule nto yabomsholozi naye ubaba uRamaphosa nezwe lonke ngoba ibingaso yakhe yodwa imimoya emibi enganikezi indawo yokuzinqanda ukuze kungenzeki okubonakala njengomoya omubi ngoba kudala izinto ezimbi umzansi udinga imthandazo emkhulu madoda abafundisi madoda abazalwane zinyanga nezangoma nina bakamoya nani enizizwa ningcwelisekile sidinga imthandazo. Uyabona ngiyamthanda mina mangabe ngilana uthole kungena omunye umuntu anhlohle ngombuzo mina ngifuna umbuzo oyisigaxa esingaka as long as lo mbuzo uhambisana nendaba zakomoya ngizowuphendula kugcwele amagazi ezitalatweni bese sithi mase sikhohlisana sesithi hayi phela ingoba insuku zokugcina esikhathini selembu uShaka Zulu alikhona igazi ihlabi infectani icibishela ngomkhonto kwakuyisikhathi sokugcina isikhathi lezana nalesi kusesikhathi sokugcina namhlanje angikhulumi ngomuthi namhlanje angikhulumi ngokugula komuntu namhlanje ngikhuluma ngomthandazo ngisithi umthandazo akusikho esontweni kuphela nginxusa umuntu nomuntu lapho emakhaya ukuthi asithandazele mawuhleli wena ucabangisisa kahle kunjani enhlizweni yabazali babantwana abawube bemangaki 21 samwela ngapha ngakimi ngapha eSoweto ngizokuthola ukudutshulwa ngazo ngoba yi14 ngezwe futhi inyanga ngapha Alexander S4 ebese ngizwa ile eyase church khalinhlamvu esontweni hayi kanti madoda nani ngidubulayo hayi ngicela ukunithandazela wemadoda ngicela ukunithandazela hayi mina yini ngidubule nayala madoda ngifuna ukuniyalela manje la hayi lokho siyakude madoda ngifuna ukunithandazela le moya eningenile nina endubulayo noma ngabe ngama Illuminati ngithi wozani lapha ngizowakhipha mina nginabantu mina othola ukuthi uthwele umuntu sokunzima lento le isifuna igazi isifuna hamba ayodubula ezinye izinto uzibone ezidala abantu othanga ama serial killer isifuna bulale phinda mina ngizoyijabhisa leyo nto leyo ngisuse kuwe akungabi ngowe owenza leyo nto leyo madoda abazalwane ngiyanxusa namhlanje ngizela inhliziyo yami ingangcwelisekanga ngoba okwenzeka ezweni akunge omunye uthi uzenza abantu ngizenza umuntu lokho ubuye ukhokhovula ngombono nje kuphela nangaloko ngubona kuhluphe izwe as a concerned citizen ngithi sicela imthandazo sithandazela abafile kuphela sithandazela nawe ndoda lapho uphethe isibhamu ongakwazi ukuthi ufanele usenze njani uyabonana nabo omkhulu la obaba uRamaphosa ubonana nomkhuzi wezimpi wamasosha ngagcina kungumamlindiwe sokubani manje yini benews awuntshele umbani umkhuzi wamasosha
Bekunosiviwe emaphisa anqakula before ahambe ayogcotshwa ke uspeaker weparliament uthi baba kwamanje phathi ngikhumbula mawusumkhumbulile umtshelena mfuna ukuthi silayele lamadoda lawa ahambe dubula ngiyabona ukuthi alunywa nje umunwe ukudonsa lenkafula kufa akabaxhumanise baba deploy bayele dala kwakuliwe eCongo nabo Sudan babathumele eUkraine bahambe ngale Ukraine bavikela iUkraine thina sadinga ukuvikelwa thina basikhulula thina lapho baMandela umntaphinda ngeno abantu bonke abantu nje ababamba iqhaza kuyimpi yezenkululeko befuqwa yilowo moya wenkululeko ngithe mina I'm talking spirituality umuntu angathi ngikhuluma ipolitics la nginxusa imtandazo ethi amadoda adubulayo nani madoda lani khona ningilalele ake nifikelwe futhi ubuntu bunivakashele ngoba ngeke umuntu ongayenza into enjena engumuntu nisuka ningama aliens nifuna ukugcwalisa ama sacrifices wenu ngoba igazi kumele licitheke noma ngabe kukhona nithumile nithunywe noma ngaba amasonto nithunywe izinyanga kudingeka lamagazi nithunywe ngabe politiki befuna ukubamba izikhundla zabo mabe kuIlluminati nithunywe ngama artist bona noma ngubani onithumile ukuthi kumele kuchitheke igazi aniphinde nibone ngale ndlela engibona ngayo mina ngithi hayi asingayenza izinto ezizoyenza ngathi umzansi is a hub of dark entities and dark forces and bad and evil spirits sicela umoya othulile nomoya osisa phambili yiko ngithi ngiyanxusa mhla ka27 sizomemezela ngizobe ngine spiritual gathering lento angiyibizi isonto ngoba I don't do religion. Why don't I do religion? If I do religion, when I'm a Christian, I won't invite you. Ma wena Islam. Angizukufuna ma gay. Ngizothi ungcolile. Umhla ka27 downtown. Khona lapha Khokhovula sebenzela khona kunewolo ngemuva. Sizobe siyacela abantu abangathanda ukusivakashela lapha. Babengavakashanga. Uyabezile elethe naye inkinga zakhe nengqube zakhe zakamoya akubhatalwa lutho kwi spiritual gathering yokuhlangana pleading for clemency with the oracles, pleading for clemency with our ancestors, pleading for clemency with God Almighty to say things have changed for worse, not for better. This thing that people call a new world, please, if a new world, I'm claiming the old world order. Khokhovula ungqongqoshe wezama social noma wezokuvikela uMthandi Mdisi. Mama uThandi Mdisi ngiyakuhlonipha ngenhlonipho enkulu usivikele sisavikelekile namanje. Laba abantu laba mhlani babamba laba dubula abantu ngiyabona bakhuthwa izimpi zonkatha eNsima kusalwiwa lapha. Ngike ngabuka mina ukuthi ama generation akhula manje imoya emibi yabadelela ngoba they are a lost generation. They've lost their identity, spirituality, and ububona namasiko wabo. Umuntu beyihlonipha impilo, umuntu onsundu ebala lethu lelinsundu. Laba bantu bona ngathi asibathole mamudise. Uke uzama ukuthola amafoni amabhoko warama le. Bathunyelwe khonale bayibamba izibhamu ngale ukudutshula kunamahlathi amakhulu. Lapha thina sakhululwa la. Ngitsho na spiritually mhla kwakwenziwa lento truth and reconciliation commission. Truth commission and reconciliation bese ngivice versa. Babe khona abantu bemthandazo. Ubaba the late Desmond Tutu. Wayefakwe lapha ngoba engumuntu kamoya kufanele lento iqhubeke ngobulungiswa babantu bezwe kodwa bese kungenelela nendaba zikaNkulunkulu zikamveli inqangi. Ama social spirituality we consulted abo credo umuntu we part of that reconciliation. So as I'm here, I'm not sitting here before everybody as a messiah or as somebody who's special. But if you don't feel I'm special, I will tell you now, I feel special as I'm talking about this. As long as I'm realizing that lento ngiyayibona and the iyangasuna, lento ngiyayibona and the imbi, and ubumbi bayo it terrorize our human society at a time when we are saying we need to build our country. We need to actually sihloniphe imzamo nemzabalazo yabazabalazo ukuthi kuze kube namhlanje isibhamu sibe into
ephethwe ipoyisa ligcine izwe isibhamisile into ephethwe isosha ligcine izwe kodwa sesivumela imimoya emibi ngithi I suspect ukuthi these things might go with some certain ritual akekho umuntu ongavela suka yoqotha nje aqothula abantu ngaphandle kwenhloso nenjongo thizeni ingabe iyini yaziwa yibo. Ngiyazwakala Khokhovula mhlawumbe ngiyabona nesikhathi sesiphelile ngasesayidini lethu mhlawumbe ukushare nje inamba masushayela isipili sogcina ukuthi ke ukuhlangana lengqungquthela enzoba nayo lapha edowntown ikephi nendawo nanokuthi utholakala kanjani nanokuthi ke imithi yakho bayithola kanjani. Downtown number 1 Road Street ikhona lika BT no Road Street ngaphambidlana nje kwe Home Affairs irobot lesibili usuke egarage iCaltex miningi imithela phana kunamakhandlela ngisazofuna ukukhuluma kakhulu ngokukhanya ngifuna ukulayitha ikhandlela kunamakhandlela ama family union ukuhlanganisa imndeni kunamakhandlela o sleeping baby abantwana abalale bekhala o pencil candle light okungamakhandlela okulayithela abantwana asebedomekile umntwana kwayemazi ubright ukuhlangana kwethu kwamhla ka27 mlaleli mzalwane lapha ekhaya akudingi imali kuwe ukuthi kuthiwa mhlambe uzobhadala uzosifonela nje kule number ukuze sazi ukuthi nawe uyingxenye yethu sikulistile sikuhlelile akuso sathana inzima nina abantu nihlanganisa izinto yonke into that diverse from Christianity is sathana inzima no it's a spiritual gathering esiyocela khona kumvela inqangu uNkulunkulu yena lo kumadlozi wethu umuntu ungazubuya ufake zakho ezobungoma ungazubuya ufake igown lakho le church wena mzayoni ungazubuya ufake isudu yakho umfundisi pastor lapho kuma ministries nawe Muslim ufake isigqoko sakho esincane lesana senze okunye siyabe sikwenza silayita amakhandlela uyakhuleka nawe Muslim uyadunusa lapha sikujwayele vele bayababona bedunusa bekhuleka lapha ema TV konke into esikufunayo asina dress code abantu bazifakele noma ufaka ama tight wakhe noma ufaka into ezi traditionally asina dress code. It's not all about dressing, it's all about addressing ourselves to God, to our ancestors, pleading for clemency, for there is pandemonium in the land. People were seeing COVID as pandemic, but I'm seeing even the situations being pandemonium. There is spiritual disorder in our land. Sibonga kakhulu Khokhovula number 18 just in 073 037 3093 063 811 1178 inamba nje ezimbili lezi esishiphe kakhulu. Number 1 Road Street downtown lapha eWitbank. Thank you. Will not be held liable. Yes. Umntambe kuthiwa iritual yakhe esiyenzele isifuno shabo ukuze kungenzeki okubonakala njengomoya omubi ngoba kudala izinto ezimbi. Umzansi udinga imthandazo emkhulu. Madoda abafundisi, madoda abazalwane, zinyanga nezangoma, nina bakamoya, nani enizizwa ningcwelisekile, sidinga imthandazo. Uyabona ngiyangithande mina mangabe ngilana uthole kungena omunye umuntu anhlohle ngombuzo. Mina ngifuna umbuzo oyisigaxa esingaka. As long as lo mbuzo uhambisana nendaba zakomoya ngizowuphendula. Kugcwele amagazi ezitaladweni. Bese sithi mase sikhohlisana sesithi hayi phela ingoba insuku zokugcina. Esikhathini selembu uShaka Zulu alikhona igazi ihlabi infectani icibishela ngomkhonto. Kwakwesikhathi sokugcina. Isikhathi lesana nalesi kusesikhathi sokugcina. Namhlanje angikhulumi ngomuthi. Namhlanje angikhulumi ngokugula komuntu. Namhlanje ngikhuluma ngomthandazo ngisithi umthandazo akusikho esontweni kuphela. Nginxusa umuntu nomuntu lapho emakhaya ukuthi asithandazele. Mawuhleli wena ucabangisisa kahle kunjani enhlizweni yabazali babantwana abawube bebangaki 21 somewhere la ngapha ngakimi ngapha eSoweto ngizokuthoka udutshulwe ngazi noma yi14 ngezwe futhi enye ngapha eAlexander S4 ebese ngizwa yile eyase church khala inhlamvu esontweni KPS hayi kanti madoda nani nidubulayo hayi ngicela ukunithandazela wemadoda ngicela ukunithandazela hayi mina yini nidubule nanyala madoda ngifuna ukuniyalela manje la
hayi lokho siyakude madoda mfuna ukunithandazela le moya eningenile nina endubulayo noma ngabe ngama Illuminati ngithi wozani lapha ngizowakhipha mina nginabantu mina othola ukuthi uthwele umuntu sokunzima lento le isifuna igazi isifuna hamba ayodubula ezinye izinto uzibone ezidala abantu othiwa ngama serial killer isifuna abulale phinda mina ngizoyijabhisa leyo nto leyo ngiyisuse kuwe akungabi nguwe owenza leyo nto leyo madoda abazalwane ngiyanxusa namhlanje ngizela inhliziyo yami ingangcwelisekanga ngoba okwenzeka ezweni akunqe omunye uthi uzenza abantu ngizenza umuntu lokho uhuye ukhokhovula ngombono nje kuphela nangaloko ngubona kuhluphe izwe as a concerned citizen ngithi sicela imthandazo sithandazela abafile kuphela sithandazela nawe ndoda lapho phethe isibhamu ongakwazi ukuthi ufanele usenze njani uyabonana nabo omkhulu la obaba uRamaphosa ubonana nomkhuzi wezimpi wamasosha ngagcina kungu Mamlindiwe sokubani manje yina inabenews awuntshele mbani umkhuzi wamasosha bekunosiviwe emaphisa anqakula before ahambe ayogcotshwa speaker weparliament uthe baba kwamanje bathi ngizomkhumbula mawusumkhumbulile ungitshelela mfuna ukuthi silayele lamadoda lawa ahambe edubula ngiyabona ukuthi alunywa nje umunwe ukudonsa lenkafula kufa akabaxhumanise babadeploye bayele kudala kwakuliwe eCongo nabo Sudan babathumele eUkraine bahambe ngale Ukraine bavikela iUkraine thina sadinga ukuvikelwa thina basikhulula thina lapho baMandela umntaphinda ngene obani bonke abantu nje ababamba iqhaza kuyimpi yezenkululeko befuqwa yilowo moya wenkululeko ngithe mina I'm talking spirituality umuntu angathi ngikhuluma ipolitics la nginxusa imtandazo ethi amadoda adubulayo nani madoda la nikhona ningilalele ake nifikelwe futhi ubuntu bunivakashele ngoba akekho umuntu ongayenza into enjena engumuntu nisuka ningama aliens nifuna ukugcwalisa ama sacrifices wenu ngoba igazi kumele licitheke noma ngabe kukhona nithumile nithunywe noma ngabe amasonto nithunywe izinyanga kudingeka lamagazi nithunywe ngabe politiki befuna ukubamba izikhundla zabo mabe kuyi-Illuminati nithunywe ngama artists bona noma ngubani onithumile ukuthi kumele kuchitheke igazi angiphinde nibone ngale ndlela engibona ngayo mina ngithi hayi asingayenza izinto ezizoyenza ngathi umzansi is a hub of dark entities and dark forces and bad and evil spirits sicela umoya othulile nomoya osisa phambili yikho ngithi ngiyanxusa mhla ka27 sizomemezela ngizobe ngine spiritual gathering lento angiyibizi isonto ngoba I don't do religion. Why don't I do religion? If I do religion, when I'm a Christian, I won't invite you ma wena Islam. Angizukufuna ma gay. Ngizothi ungcolile. Umhla ka27 downtown khona lapha Khokhovula sebenzela khona kunewolo ngemuva. Sizobe siyacela abantu abangathanda ukusivakashela lapha babengavakashanga. Uyabezile elethe naye inkinga zakhe nengxube zakhe zakamoya akubhatalwa lutho kuyi spiritual gathering yokuhlangana pleading for clemency with the oracles, pleading for clemency with our ancestors, pleading for clemency with God Almighty to say things have changed for worse, not for better. This thing that people call a new world, please, if a new world I'm claiming the old world order. Khokhovula ungqongqoshe wezama social noma wezokuvikela uMthandi Mdisi. Mama uThandi Mdisi ngiyakuhlonipha ngenhlonipho enkulu usivikele sisavikelekile namanje. Laba abantu laba mhlani babamba laba dubula abantu ngiyabona bakhuthwa izimpi zonkatha ANC makusalwiwa lapha yana. Ngike ngabuka mina ukuthi ama generation akhula manje imoya emibi yabadelela ngoba they are a lost generation. They have lost their identity, spirituality, and ububona namasiko wabo. Umuntu beyihlonipha impilo, umuntu onsundu ebala lethulela insundu. Laba bantu bona ngathi asibathole mamudise. Uke uzama ukuthola amafoni amabhoko warama le.
bathunyelwe khonale bayibamba izibhamu ngale ukudutshula kunamahlata amakhulu lapha thina sakhululwa la ngitsho na spiritually mhlanga kwenziwa lento truth and reconciliation commission truth commission and reconciliation bese ngivayisa vesi babe khona abantu bemthandazo ubaba the late Desmond Tutu wayefakwe lapha ngoba engumuntu kamoya kufanele lento iqhubeke ngobulungiswa babantu bezwe kodwa bese kungenelela nendaba zikaNkulunkulu zikamveli inqangi ama social spirituality we consulted abo credo umuntu we part of that reconciliation. So as I'm here, I'm not sitting here before everybody as a messiah or as somebody who is special. But if you don't feel I'm special, I will tell you now, I feel special as I'm talking about this. As long as I'm realizing that lento ngiyayibona and the iyangicasula, lento ngiyayibona and the imbi and ubumbi bayo it terrorize our human society at a time when we are saying we need to build our country. We need to actually sihloniphe imizamo nemizabalazo yabazabalazo ukuthi kuze kube namhlanje isibhamu sibe into ephethwe ipoyisa ligcine izwe isibhamu sibe into ephethwe isosha ligcine izwe kodwa sesivumela imimoya emibi ngithi I suspect ukuthi these things might go with some certain ritual. Akekho umuntu ongavela sukayo qotha nje aqothula abantu ngaphandle kwenhloso nenjongo thizeni ingabe iyini yaziwa yibo. Yezwakala Khokhovula mhlawumbe ngebona nesikhathi sesiphelile ngasesayidini lethu mhlawumbe ke ukushiya nje inamba masoshayela isipili sokugcina ukuthi ke ukuhlangana lengqungquthela enzoba nayo lapha edowntown ikephi nendawo nanokuthi utholakala kanjani nanokuthi ke imithi yakho bayithola kanjani. Downtown number 1 Road Street ikhona lika BT no Road Street maphambidlana nje kwe Home Affairs irobot lesibili usuke garage iCaltex miningi imithela phana kunamakhandlela ngisazofuna ukukhuluma kakhulu ngokukhanya ngifuna ukulayitha ikhandlela kunamakhandlela ama family union ukuhlanganisa imndeni kunamakhandlela o sleeping baby abantwana belale bekhala o pencil candlelight okungamakhandlela okulayithela abantwana sebedomekile umntwana kwa emazi ubright ukuhlangana kwethu kwamhla ka27 mlaleli mzalwane lapha ekhaya akudingi imali kuwe ukuthi kuthiwa mhlambe uzobhadala uzosifonela nje kule number ukuze sazi ukuthi nawe uyingxenye yethu sikulistile sikuhlelile akuso sathana inzima nina abantu nihlanganisa izinto yonke into that diverts from Christianity it's sathana inzima no it's a spiritual gathering esiyocela khona kumveli inqangu uNkulunkulu yena lo kumadlozi wethu umuntu ungazubuye ufake zakho ezobungoma ungazubuye ufake igown lakho lechurch wena mzayoni ungazubuye ufake isudu yakho mfundisi pastor lapho kuma ministries nawe Muslim ufake isigqoko sakho esincane lesana senze okunye siyabe sikwenza silayita amakhandlela uyakhuleka nawe Muslim uyadunusa lapha sikujwayele vele mbayababone bedunusa bekhuleka lapha ema TV konke into esikufunayo sina dress code abantu bazifakele noma ufaka ama title wakhe noma ufaka into ezi-traditionally asina dress code. It's not all about dressing, it's all about addressing ourselves to God, to our ancestors, pleading for clemency, for there is pandemonium in the land. People were seeing COVID as pandemic, but I'm seeing even the situations being pandemonium. There is spiritual disorder in our land. Sibonga kakhulu Khokhovula number 18 nje just in 073 037 3093 Khokhovula usafikile